say or the nkra tete e bia nso beba o se be your parents or mo nkra no so no o menya be bi makọ then wa he se ye nwua no mo pamade won mo yetire enum ne ade mo so be wo mo session e wo a enko se bia ade tonko a ko ni no for this is Ozia Sane the almighty Krofrom Market the almighty Krofrom Market and a wuti unza miankasa makọ miankasa de Krofrom Market se kapa makọ ho be mprensa na machines a omode ba so omode be adwuma nyina ne ukọ a machines ni nyina na no kra no machine no say ayi for no boys na yerema ayi for no scrap boys no I'm from simple ayi aha condemn for no this year dem condemn for because who go drew a enya I'm saying na e dey Facebook page Akoma 87 I wanna play free land be like free zone before omo ni baby ti oh yes any I can tell you we do our the kind of manfa secretary nipa egu ono ma ebinum aso boxes ne ahange nyina ate oh ebusuya me jaji wa mo yire ne ma be kan na be do na ebusuya ate wa say enti de ekoso no nti Krofrom Market ne dey there's one of the videos ye betimi akọ back na bia beluchi benya my dia na o share the access and Krofrom is in Krofrom them all among for the mattress among for them so omo na aye ne sa omo dem enti aman say oba no foforo and enye honko be say sibi nso other places office be boama edwedi because onim say Ghana as a whole no yen dwumedi pa na say dwuma amanfo ye no dodo pa edwedi businesses na yedi edwa na yedi nti ne basa na say wo ya ban no anhwa ma edwedi no enya ne nan so a definitely it will affect your economy nti oba obehwe na edwedi bia hodo a ewo kromu a aban no entumi enyeye ni ode ne nsa ka wontumi nye obehwe no watumi asini modern one kra na ba bia bi nsu ni no watumi aboa no specifically wo Krofrom de ohunu se otumi wi e beboa ama won mo Krofrom Ashtown Tafo any ade kra ne ko bas ye decongest Kumasi Central Business District na ebetumi aboa e pa enti ne hode de e ade anani wo ho no mo a ohwe kwan se me adom na se Ghana for the same way that will be the first marketer obetackle same way obekaya okọ ni wife mum ahamza we ye nya the area view bibia kama you see there ha me pa ne say ade ha me kese pa ba Krofrom Market the oma boss yo ho impata no what dey am for join the live with Facebook page Akoma 87.9 FM na no pay the eti kakra in this video dey sha there sa the oma boss no entwi se uramu a na from hono boys ni boys nas onso mu hu camera no mu komachi omu ye no mu komachi he na wo hwe he o de bra Facebook page Akoma 87.9 FM good ene ya enso no atene de ombenya ba bia da kama Philippa ba ko ne mattress na wo no ni washroom so na hye ha no nti he look at that wow nti omu kochini ba ne James bibia o de agu ho a che se ene wo kokodru Krofrom Market a nti no ankoje chemate ko ho na meka se shirts omabo ho na enti se wo kokodru ho na the question is why are we wasting our resources sir because ye disika aya adwuma nti won so mabo so na wo ho good wo mo tonton ni ma tebu so for no good and I say we are na funfin sa no nti o ha no makwa akodo we kra de omo yamaji so omudua ayi flowers kakra wa animu ni ade enka see enka ya nice o enka eye kama kra mo since omo ye so ma akwa ma adwadifo no kra free sa e kire ho no kotena o di dwa ka nu ze nka ba na obi ko anka apeja you see
this is one thing I can want them. And maybe some you know light in Beshana and we are with this. Na light no say don't ye Kumasia uyi kidi Central Market one man for track one who did na dwo no a de aka ni nyina see ni dwa na do. Tower ne omo boxes this singlet nya no maisi on. Mo bompa say market ni. I know the omo pay na ni say market no. Say dey bi o le bi ada na so madwo no de. Na nka be dey na ayi ha da kwadwom kwan ya wo mo ye. Mranti wo say na papa fo mi bi ara mo jira wa. Omo tagi da kwan no ho no. Na omo omo say na omo djuma. Abaya den a abaya be kwan nti. Omo djuma bo nti omo nam kwan no so nyina no. Omo pa ne say e kwan no ensense ya. Na edu ho a obi e ba na oduru ho no mo toto mo nsam a e kakra de atum. And this is, I mean, how can we be, I mean, at the end of the day, the intimate before the year so for and now kokodru a metals almost started some the goose nyina egu ho na chi say baby a wo hwe na chi e na e ma no yes e na ma na bobo o ma bom pata ho na ho mo say se wo wampia akura wada ne kusie timi pie be ne nam ho akura awada ne kusie enti alan kojo temati we nyina ji so bu a kire ha die nyina because we dey nso aye ni any structural integrity be abio you will have to collapse everything also with jury yes foundation no na bia ho no ahode kakra be wa obetimi aden asa build eka ti alan kojo temati so o ne wife call records or kind so dey o kan say alan focus ne say obesi modern markets ediama na 24 so etimi ache abusia anti this is John Alan Kojo Chematimra okokro and say don adia na enika won say eno eduru honom no e hope baby a mana abobo sese na omo achi ho no e ho nso na MPP for nso ye campaign ho ndi eno ananya ye duru honom na eze omo nyina gitwi asa aba bedi ala echi ni ade say na very interesting very interesting Alan ne approach no bi no you see man for who is na Alan or da so ye MPP ni man for so that man for who is or da so ye MPP ni enra na no bi ka say Alan no kra no ono say no that be from engage omo binum penifo ni binu omo a party supporters ni bi didi nkomo ansa na o move ahead. Okay nti okowie wen nti the enra the honest or fast all the satellite markets ewo kroma baby a bawanko central market yanko hono yanko alens wo di kan call dada okay but if you are besne ko atonsu num ne ade ho nyina no hu se dwadifo ma no abo gene so omo ne nisu ade hu ekuta no ne won che no ade a omo agi atum and omo we kama pa eno de politician de unya kodru bia kodru ope ye be bajo so na ka say ye bajo so na ye trauma any another thing osane other identifiable groups bi so share engage omo some from MIZ doctors nurses teachers na other groups na no for bi so ni omo share meeting awon so na o kire nani so ade hu e de a kire omo in the meeting no so right na eno na sesenya sem keto oni say arantia na efre no na kwa me bedi akono so guso no so oye ne submarine campaign no kama no I think me hu ne Titus ni bi ni team ni ene nam krom oya mo ye adwuma omo so ye adwuma omo so tie ni mama omo ye adwuma pa so no say say na ada na ka no approach now this time around political leaders na fa no very good in fact eno I do atunsu no say ye onkofo bi wa ohun alanda every political leader no ohun da anti at a point na do we no am ba ko say na papa is how onwo oye na how ezo onyamre papa ni ho fe so ye onkofo bi wa omo no personality na ankasa no eno mo de to aba
o personality na original ho na anga so ono on fa message nyehwe nti ohu na se o to na koma so structure no kra original no o to na koma so eno ano no anyway nti na kwamba di akoso ye campaign na the NDC for so ye campaign na Dr. Mahmoud Bawumia so eguso ye campaign